hamwe no kutambuza amatungo hamwe n'ibindi bintu biri ku rugo mu matungo bwanyuma yo kubarukaho kw'endwara yeja omugomborora hamwe na town council ya Cyabujimbi Kizobe Mpango hamwe na division ya Nyakabirizi bwanyuma na district yona ekakingwa 2015 ebyokwezi kwa kabiri weno mbazi gwo kuragurira zinte aho katwine mwendwara nyingi ibiri ezatandikiye kumanywa twine mwendwara yejwa twine munendwara ya Ekifuruuto Ekifuruuto kandi endwara ezo tukabwine mbazi ndinkunda enoka ejwa ningimanya Ekifuruuto ningimanya ninduko mu rugo gwa Kahungi ahansi hariya ahartimba konka nimanya ngo endwara egikuza kwitwa neyitwa nitwe tugirese endwara rigire nyabushozi ekatwame katibinga ngiya yogamuya kamtoma tukaremwa kugikuma owe byo buhinji no burisa mu district ya Bushenyi agambira abataka ngo nibija kuba nibatandika okuhika aha mafamu kugira ngo base kucebera amatungo agino burire bweja so that bija aha famu yawe entejo bagirebe bamanye kwerergeja nare tariki etarieje konka tubetaka tunje report konka eshayo na report negereta neje Atwire Robert ori RDC wa Bushenyi hagambira abataka ngo bakagezaho nkabebembezi okurwana ngo batatungeje ngo konka byabakizamani bashanga erusha yabashikiremu niko kwiga abariisa okugirira karimwe omukurwanisa endwara ez'amatungo atukagezaho kurwani twenka District Security Committee kurengo bwiro bwo tubwa riga shema za Kazombarira Rwampara na bweje nyombe ntakuchimbango na yeke turi mu quarantine until just yesterday so twagezaho kurwana ngo atakagire kubwija konka twagire kushanga ari twabanze kubujumbura Kizoba na Nyakabirizi hine ente ziziremu batakatire quarantine kuno RDC hagumize mu yarabura abantu ngo arakwatwe natambuza ebiri ku rugo mu matungo na ija koraho nko kwa mateka gari kuragira ombintu ebitugirira karimwe kureba ngo twabinga quarantine turonde obwenje obukukirayo nimwe abantu mukwatize nito nimwe abebembezi abo mbiyanga wari umuntu ari guza amatenkati ubwo no kwakira abo ko bariyo natsisira twene omunyabushenyi hona amateni bo wagareba hato umuntu go kubanza ninge nyama Gordon Tumuhimbise agarukire yagira ngo imbazi eyo kujemendwara yeja government ekajesigariza ngo abo ko bati bari kwikiriza muntu buntu okugumana bagishubura embazi yo kujema amatungo wendwara ibiri eziryo mu district injabanza na ya eja foot and mouth disease eresire quarantine embazi yo kujema eryo mbiceka bibiri ahabwa manga eja eyine ahabwa ubushubuzi bwe by'amatungo umunsi yon government ekajerekera Atwire Robert agambira abataka ngo bonka district ya Bushenyi bariyo nibaza kushaba ministry kwebasasira ekiguraho emyanya etakatungire endwareji so hatya maisangu echa quarantine shaheje nka district leadership turiyo ntwenda kushaba ministry ngo ebyanga itakarebere burwiro hati nkanyabaro ko bariyo batugamba ngo tari muki njana cyamunga tukahurireyo na nibare batsasibwe ebyange bibugarike bikoreki tubigure konkecho nza kubanza twahandikayo ito mu rukiko ndorumwe Gordon hagarukire yarabura abataka okureberera embwa zabo ezitandikire kurya amatungo embwa ezikurya mbuzi ntuzeta stray dogs nerigiro mukayanje ndagireberirege etoroka umwe kibane etoroka ebugano mushega nkahi umuhanda gukirya ebo mushega etandika kwirukanga kurya ki amatungo ganje so mbanze mureberere embwa zanyu ibyo namba yo kubanza hakutandika okwesabiteji President Museveni akabugana haba science okurwa mu ihangeri ya Botswana abari kwenda gukora
omubazi ogweja ekintu ekiri kuhereza abariisa hamwe n'abahingi amasiko okugira ngo oburwire obu oburi kuteganisa munonga